mak kuresumanakan ni mati kalemi belan na kamu mo tuotok na katuangki. Mang kamu kumyumpa kamasiang kasalamaran siya kamalimbangunan diyo may kamatiang lendui anak ni Yesus Kristo. Mitambay kaborok mo teto matuangki batu indoki batu neneki siluki lang kombonga sallo Maria Kabiyung Sulemati Oloni. Kipalaku apuang pasolo mi penamasallo mi umpasake te tahun mi Maria Kabiyung. Pamasaloi pemaseroi dia may dosa siya hukungan. Dino pa anayat anasipatu selek tama karatuan matontongan mi siya meloran ni si solaminto to masallo umpudi siya pakala komi tontong sa lakon alang suruga biran na Yesus Kristo puangki. Amin. Ulen du ipah dioran masallo di pamisa mo ki isola punga Yesu Kristo lang kamatian siya kamalimbangunan. Den no pa anawai ia te umpakilala ki jona pa dioran masallo tumpamisa ite siluta Maria Kabiyung sola Kristo lang kamatian siya lang kamalimbangunan lang kapononna katuan matontongan. Pati marami sendok anak. Deno pa na pamasalo ipo matua te tomatuan tabat silu tam Maria Kabiyung. Nah itu pasambayangan talaun tula katiku ite tomatuan tabat silu utama lelang ngambanuan na puang matua si turu umbun na rambu sa si sola busarungu na dupa iya te. Puang matua ambe iki mangkamo kami pasake siam pamasalo itu lino solalitak mendadi pentumpuan nalentek. Mangkamo tu Yesus Kristus anak mi mamma allan liang batu kaburu tarulung allo masaina. Kipalaku opong pasake siapa maseroi telitak ia teulendu ipena masalo kumana si patu sele kuma anak ia tu siluki batu tomatuangki jamboy ditak ia tetu batang ramukna lami pamalimbangun si sola Kristo amiloran itama kamalabiran matontongan mi. Puang matua ambe iki kaneloan sia kabusarumusanna bunga mendadi tanda kamalabiran sia kabusarumusanna sanganmi. Kipalaku puang pasake te bunga iya te tulak yang boram batang arabukuna te ciluki batu tomatuangki Maria Kabiyung mitambai kaborok molame telino den naupa anak amboran sia kabusarumusanna bunga iya te umpo penjorengka malabiran mi tung kamu lino sia iya te taun mi. Den naupa anabunganna puang atu mangka di tanan lan kalemi siluki Maria Kabiyung laparang susi bunga tiballa umpatale bau busarungu kabusarungu sanna sanganna puang matua.
Ia tutolino ludio meditak anala suleduka mendadi ditak. Deno pa ana Yesu Kristo tumangka muntaloi kematian laun nanta akoni tama katuan malabi. Temos secara hikmat iben atu tu keluarga undipui sisidok tubunga sialitak. Nah, pokok itu penghormatan terakhir lakote indok, lakote nenek tah. Andi tama reko. Ndete misa tubungan, ndete tu misa. Ya tubungan ndete ndete komiten. Tuhan berikanlah Mada Bakti nomor 90 stensilan nomor 3. Siuluki Maria Kabiung ia mote tu pia ata tanda kapataluanna puangata Yesus Kristus lako dosa sia kematian di pasalama ki ulendui tanda pia ata ia te mentama mo kami katuan matontongan umpotoding tanda kapataluanna Kristu lan sanganna ambe na anak na pena masalo. Siluki Maria Kabiung pelak mo kumilalam mentama inam matontongan si sola arlang kamalimbangunan na wangta Yesus Kristus.